Run. Ayo. 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 Sir, ano ila doon ni Emilio? Emilio, maningil ko sa imong utang nga doon nakatuig. Oy, bayad-bayad. Asa karon? Ako. Ugma na bayan. Halak ka. Oh, sige. Anam ni kwarta si Don Emilio. Ako na tulison be. Impas ni tawanan ni Ron. Hurot kining kwarta ni Ron. Emilio, tulis na. Gitulis ko.